Čikago je grad od asfalta, betona i stakla, ali kad postoji dobra volja, u njemu može da se nađe i prava pravcata livada, baš kao ona na Rajcu, na kojoj možete da se podsjetite običaja i očuvate tradiciju iz rodnog kraja. Tako je proteklog vikenda na imanju crkve Svetog Jovana u Čikagu grupa entuzijasta iz udruženja Hercegovac i Krajiškog Prela organizovala prvu kositbu, za koju njeni organizatori kažu da neće biti i poslednja. Na ovoj premijernoj, za koje su alatke, kose dopremljene čak iz Hercegovine, učestvovalo je 11 prijavljenih kosaca, ali se još 10 gostiju oprobalo u tradicionalnoj veštini, a među njima je bilo i oni koji su rođeni u Americi i prvi put su imali prilike da uzmu kosu u ruke. Dobrodošli na prvu kositbu u Čikagu i Americi, da zajedno sa braćom Hercegovci, Krajišnici, Šumadinci, Crnogorci danas da se druže, da prvi put oprobaju poslije 30 godina kose i kako to je bilo u starom kraju kad se išlo zajedno na mobe, komšijama, prijateljima, rodbini i da to bude jedno lijepo sjećanje na te događaje. Pa jel nisu ljudi zaboravili te stare običaje i te kose, jel to? Nije se to ništa zaboravilo, samo je sad lijepo da se podsjete i da uživaju u tom sjećanju kako je to nekada bilo. Znači, očekujemo ozbiljnu kositbu danas ovdje u Čikagu. Itekako ozbiljno, bit će tu sudije, bit će pravila koja su postavljena kao i na svim drugim kositbama koje se održavaju u našem kraju. Tako da bit će tu mjerenje dužine, širine otkosa, čistoća otkosa, brzina, određene trase koja će treba da se otkosi i tako. Uglavnom, bit će to veoma lijep događaj i kosi će biti veoma zadovoljni i pripremom trave i to je sad nismo mogli utisati na veoma vremenske prilike koje je bilo kišovito vrijeme i trava je malo polegla, ali dobro, to će biti za ozbiljne kosce, možda i mala, da će biti veoma zadnji normalna stvar, da kose s tim su se susrećali u stvarnom kraju. Tako je, a znači ovdje nema jedna disciplina, nego više disciplina. Pa tako, te mjere koje smo odredili, sudijske, to će biti da se moraju da se ispoštuju i da ko želi da pobjedi danas treba će to da savlada. Tako da sa srećom svima i da se lijepo provedemo. Živi bili. Zdravlje. Zagrevanje za izlazak na kosački megdan nije moglo da prođe bez pesme, a za nju su bili zaduženi momci iz izvorne grupe Zvuci Krajine. Manifestaciju je blagoslovio otac Savo Bosanac, a voditelj programa Igor Obradović je pročitao prigodnu zdravicu. Znam da ste neki učili od očeva, ali pričajte i pokazujte vašoj djeci kako se to radi. I čuvajući i ovaj običaj, čuvajući i jezik, i kulturu, i folklor, čuvamo sebe. Neka vas Bog čuva, vi budite vredni, pazite da se ne povredite, a vidjet ćemo ko je najbolji. Hvala vam. U domu domaćina, na njivi seljaka, u školi đaka, a na livadi ove naše ovde kosioce. Amin Bože. Nego otkuj kosu i na oštri povro, čikaška je trava tvrda povro. Od mirisa pokošenog sena, lepšeg povro osveženja nema. Zato zdravicu ovu dižem u ime naših kosaca, kosom kosili, u srcu tradiciju nosili, kad se Srbi ovako dobro slože. I košenje može biti Bože, tako lepo i blagosloveno, ko pobedi, njemu je suđeno, amin Bože. I svi moji preci bili su kosači i ja im se onako klanjam. I ja, njin potomak i dužnik,
od glave do pete, zavole kosu uz oca i džeda još dok sam bio dete. No tuđa zemlja nikad nije laka, ali trava nek vam bude takva, kosom kosili, Boga molili, da nam trava lepo rodi, pa se opet dogodine okupili ovde. Ostajte mi zdravi i veseli i naredne godine ovde se mi sreli, amin Bože, da će Bog. Nakon toga su predsjednici udruženja koja su organizovala događaj, Dušan Magazin i Ljubinko Špegar, pozdravili goste i pozvali kosce da se postroje, da bi im predsjednik žirija Bogdan Jakšić pročitao pravila. Da trave fali, od kosti je nešto mali, ko da trave fali, uperije na oštrije, navuci oj žico, kog si vraga pripasao, tuđu tobalicu. Kosidbu je otvorila konzul Bosne i Hercegovine u Čikagu Tatjana Telić, koja je prisutnima poželela mnogo sreće i podsjetila se kako je kao devojčica, odrastajući u Kninu i Dalmaciji, koscima nosila vodu i hranu. Poštovani prijatelji, draga braća i sestre, vama hvala puno na pozivu, hvala našim udruženjima na organizaciji. Ja sam presrećna, ja mislim da većina zna, moji roditelji su iz Dalmacija i Knin, ja sam odrasla uz kosce, uz nošenje rakije na livade i miris i otkos sjena, tako da velika mi je evo sreća, zadovoljstvo danas biti ovdje, drago mi je da se ovako okupljate, da čuvate našu tradiciju, to je ono najvažnije, i da naša djeca uče i da nose te vrijednosti sa sobom. Hvala vam još jednom i evo, velika mi je čast da sam u prilici da ovo danas i svečano otvorim i kogod da pobjedi, pobjedit će naš, tako da sretno svima. Bravo! Evo, izvolite sad. Ajde, ko su prvi? Ko prvi ide? On prvi. Ero. Bogdan čita. Ero. Ajde mi da. Ida pa ja. Prvi u stroju među jednakima bio je najstariji, gospodin Pero Stanoječić, ugledni Srbin iz Čikaga koji je sa sobom poneo i najstariju kosu, koju je pre više od pola veka u Čikago doneo njegov otac. A za njim su krenuli redom, sve delija do delije, oni stariji i oni malo i puno mlađi. Iako mnogi od kosaca decenijama nisu kosili, neki još od dolaska u Ameriku, brzo su se podsjetili davno naučenog i razleteli po livadi. Uslovi su bili teški, ali su i po sparnom vremenu kosibaše uspevale da od kiše poleglu travu poslažu u otkose. A kad upeče zvezda, onda pesma dođe kao lek. Uz nju se lakše podnose i napori i vrućine. Kad zapjevam ja i moj kolega, ja i moj kolega, kad zapjevam ja i moj kolega. Ako koja zaratuje, gora zaratuje. Romanija pobjediti mora, pobjediti Svoje kosačko umeće oprobao je i vaš urednik, kome je trebalo malo vremena da se podsjeti veština koje je još kao dete naučio od babe na Zlatiboru. Ljubinko Špegar, predsjednik udruženja krajičnika Prelo, organizator ove današnje kosidbe, prve u Čikagu, a nadamo se da će postati tradicionalna. Dobar dan, hvala vam na vašem dolasku, na vašim prilozima. Pa kao što se reklo, ovo je prva kosidba u Čikagu, u Americi i mi smo za danas, s obzirom na da je već kraj juna mjeseca, zadovoljni i sa
prijavljenim gostima i sa prijavljenim i dolaskom ostalih gostiju. Udruženje Hercegovac je već nekoliko godina imalo ovu ideju da se održi prva kosidba u okolini Čikaga i u Čikagu, međutim iz raznih razloga nisu mogli da to organizuju do ove godine i naše udruženje Prelo je na neki način im pomoglo što se tiče nekih tehničkih ili reklamnih ili organizacijnih stvari i bilo bi mnogo bolje da je ovo što se danas održano do polovine juna, ali eto, kažem... Bili bi bolje uslovi sigurno za današnje naše takmičare, ali ovako je lepo i ovako ljudi uživaju, a i čuva se tradicija, što je i najvažnije. Pa jeste. Cilj udruženja jednog i drugog je da se, kao što se rekli, očuva tradicija, da se očuvaju naši običaji, kultura, jezik. Pa eto i ova manifestacija je sastavni dio toga. Da se ne zaboravi ono što su ljudi nekada radili dok su ručno kosili i generacije su to radile, pa eto da se na ove mlađe generacije makar prenese kako se to nekada radilo, da i oni nešto znaju i da ne zaborave kako su njihovi preci, očevi i djedovi radili. A da iskoristimo i priliku da ih pozovemo da, ako već nisu došli na ovu kosidbu, da budu gosti, a ko zna možda i takmičari na sljedeće. Pa sljedeće godine će vjerovatno biti ovo organizovano na malo drugačiji način i malo ranije. Ove godine se nije organizovalo kao takmičarski dio, nego je to čisto da se kosci na neki način okupe. Sljedeće godine znači očekujete da zablista manifestacija u punom sjaju? Očekujemo dosta bolju pripremu i dosta bolje uslove kosidbe i raniju košarku. Tatjana Telić, generalni konzul Bosne i Hercegovine ovdje u Čikagu, danas na ovoj kosidbi, koja će, nadamo se, postati tradicionalna. Otvorili ste današnju manifestaciju. Koliko mislite da je ona važna za ove naše ljude koji žive ovdje? Jeste, otvorila sam ovu manifestaciju, bili smo tu zajedno, velika mi je čast tim povodom. Ja sam evo presrećna i zahvalna i udruženju Hercegovac i udruženju krajiških Srba Prelo. To je moje porijeklo i sa jedne i druge strane. I evo, čini me veoma radosnom da vidim da naši ljudi njeguju našu tradiciju, njeguju te vrijednosti koje evo, naša djeca gledaju, kojih je danas ovdje mnogo i mislim da je to nešto najvažnije sa ovog događaja. Rekao ste danas otvarajući ovaj događaj da ste odrasli u Dalmaciji i da vam je taj neki ambijent u kome se kosibašama nosi ručak i rakija i voda, da vam je to nešto na što ste navikli i nešto što pamtite iz djetinjstva. Moji baka i djed su živjeli u Kninu, na selu, tako da ja bih svaki raspust, svake ljetne praznike provodila tamo i košnja, kosci, to je bio dio odrastanja, a kao dijete onako najveća radost je bila kad su oni na onim brežuljkastim livadama svi na ovakvom zadatku, a od nas djece očekuju da im donesemo rakiju prije svega, pa tako, te slike pamtim i su nešto ovako baš lijepo što nosim iz djetinjstva. Hvala vam, a mi se nadamo da ćemo gledati ovakve scene i sljedeće godine. Najbitnije je da se ovakve stvari nastave. Evo, prva manifestacija ovog tipa. Nadam se da će postati tradicija, da se naši ljudi neće umoriti ovakvog okupljanja. Nije to lako, da kažem, u tuđini. Evo, samo nabaviti ove kose i donijeti ih ovdje. Treba čuvati našu tradiciju i kulturu, tako čuvamo narod i evo, ja im želim svaku sreću na tom putu. Žao mi je što ova djeca sad malo ne mogu da iskuse više toga, ali evo, trudimo se svi. Ja bih voljela da sam vidjela tako nešto ranije. Pa to ćeš ti vidjeti, mama će se potruditi. Imaćeš prilike. Mama će se potruditi. Pomoć Bog, braćo Srbi i Srpkinje. Ovo je prva kosijada u Čikagu koju smo mi organizovali. Zahvaljujući našem Duli, magazinu koji je donio 10 kosa iz Republike Srpske, 10 belegija, donio je čuture. Zahvaljujući njemu ova organizacija, danas i ova manifestacija se odvija. Boga mi, uslovi nisu ni malo laki. Nisu. Sunce upeklo, trava polegla. Mnogo je vruće, ali izdržat ćemo sve. Izdržali smo mnoge gore stvari, pa
izdržat ćemo i ovo. Je li to mala pauza ili odustajete od takmičenja? Mala pauza, ovo je prva kosijada, pa dogodne ako Bog da se spremimo malo bolje. Da se uhvati vazduha i da se obave neke kondicione visinske pripreme, jel da? Tako, da se zahvalim crkveno-škopskoj opštini Belur koja nam je dozvolila da ovo organizujemo ovde, a svim prisutnim da se zahvalim što su došli da uveličaju ovo naše veselje. A da naši mladi, djeci našim da kažemo, da nismo nosili telefone mobilne, već smo nosili belegije i kosića i kose, da se dozivamo jedan s drugim. Toliko od mene, ja bih da pohvalim, da pozdravim Republiku Srpsku i da pozdravim sav srpski narod u cijelom svijetu. Živjeli. Bog vas živio. Živjeli. Antonije, moj dobri, milo mi je da te vidim i da si danas tu sa nama i ovo što je rekao moj rođak, ja ne bi mnogo mimo toga, nazdravit ću ovdje ovoj družini. Hrabroj družini, bro. Hrabroj družini, Boga mi, tako je. Što su se okupili da, eto, malo obilježimo tu našu tradiciju, da pokažemo našim mladim kako se to radi, pa koliko smo uspjeli u tome sad, vidjet ćemo, nije ni bitno na kraju krajeva. Živjeli, zdravo ni bili, prvom udobri čas, drugom ubolji čas, oba dobra pa nam pomogla, ovom ćemo trećom po najboljom srećom. Zdrav si lijevi, a pomozi desni, sve nam sretno i lijepo. Bog nam pomogao, niko nam ništa ne vjeruje. Živjeli, braćo moja, širom Sjedinjenih Američkih Država, Republike Srpske, Srbije, Australije, da ne nabrajam svagdje god koji Srbin ima da je živ i zdrav. I da nas Bog vidi i da nas Bog izvede na pravi put, da nas da sve kako je najbolje. Živjeli, zdravo bili. Naša Crna Gora također da bude pozdravljena. Živio. Živjeli, zdravo bili, veselili se, živjeli. Da bi kosidba zaista ličila na onu pravu, potrudile su se devojke iz folklornog ansambla Oko Sokolovo, koje su obučene u narodne nošnje, koscima donele hranu i piće, a onda im i zapevale tradicionalne pesme. Da smo svi živi, zdravi, da se što češće okupljamo i u zdravlju, veselju, Božjem blagoslovu, da se zahvalimo lepim našim sekama što su danas ispoštovali naše sakupljanje. Dugo godina se sabiramo, kosimo, čuvamo našu tradiciju. Mala moja dokaduju pice, aj ponudi sa rakijom kose. Kosa je ti trava pada, poljubcu se cura nada. Kosa je ti trava pada, poljubcu se cura nada. Mala moja dokladujuce, aj ponudi sa rakijom kose. Mala moja dokladujuce, aj ponudi sa rakijom kose. Kad se malo prezalogajilo, oplelo se i kolo, tek da doživljaj bude kompletan. Svijeto meni velim, ne treba harmonika. Ajde, sviraj gajde! I dok su se stariji znojili na livadi, mlađi su se zabavljali na svoj dečiji način.
Čikafera Stanojčić, najstariji kosac danas na Kosijadi i najstarija kosa. Odakle ova lepotica i koliko je stara? Lepotica je stigla sa Korduna pre možda 50 i neku godinu, ne znam tačno baš. A ko je doneo u Čikago? Moj pokojni otac, koji je jedno vreme živeo ovde, pošto sam ja u jedno vreme živeo na farmi, pa mi je trebala kosa između u voćnjaku, nisam mogao da prođem sa traktorom, pa je kosa završavala taj posao umjesto traktora. A Boga mi i dan danas služi. A ona služi, ali sve manje i manje polako počela da rđa. Jeste, ali danas je, Boga mi se dobro pokazala u ovim teškim okolnostima, sa ovom poleglom travom. Kako vam se čini današnja Kosijada? Ili kosidba, kako bi neko rekao? Pa da kažemo kosidba, dobro je ovo, trava je malo polegla, vreme nije nam baš mnogo pomagalo, mnogo je i toplo i vlaga, tako da smo se znojili više od vremena nego od težine kosidbe ili sve to bilo za kratko vreme, ali... Biće bolje, livada je skoro pa gotova. Pa jeste, Boga mi, trava je polegla, sad koliko smo mi dobri kosti, to ima majstori koji će da kažu ko je bio najbolji. Stručni žiri. Hvala vam. Hvala i vama, Antonije, pa ako Bog da iduće godine da nam vreme bude malo u saradnji, da se ne znojimo i kad ne kosimo. I da bude više kosaca. Pa kosaca, hvala Bogu, za moj pojam bilo dosta, pošto je ovo malo, kako bih rekao, malo rano. Mnogo više ljudi će ovdje da bude kasnije danas, kako mi to zovemo, na pikniku i da sluša muziku i da ruča i da popije malo i da popričamo malo, a ovo je bilo samo za nas kosce, ali... Svi vole da popiju i da pojedu, a za kose je to već malo teže. To je malo teži posao. Evo nas sa Bogdanom Jakšićem, predsjednikom stručnog žirija ovogodišnje kosidbe. Kako vam izgledaju uslovi za kosidbu, a i kako vam izgledaju i momci što su se latili kosa jutros? Što se tiče ove kosidbe, ovo je prvi put ovdje u Americi, u gradu Čikagu. Ja sam prezadovoljan sa kosidbom i sa momcima. Momci su dali sve od sebe. Problem je što je malo bilo ove dane kiše, pa je trava polegla na suprotnu stranu. Prema što u Lici kažu, povaljalo je. Povaljalo, znači malo teže, ali ima ih stvarno koji kose da su profesionalci. Poštuju se pravila. Poštuju se pravila, mora se poštovati svakoga. Biće možda neke ljutnje, ali moramo kako je, tako je. A dogodine ćemo se malo bolje organizirati, nećemo travu ovako veliku pustiti. Neka bude upola manje, onda će biti bolje, onda će pravi otkos more vidjeti. Ali ovo za sada, kako stoje stvari, više nego dobro. Više nego dobro, ja sam prezadovoljan i sa organizatorom, mi smo Krajiško Prelo njemu došli da pomognemo, ali svaka čast momcima iz udruženja Hercegovaca, odradili su sve, donijeli su kose iz Hercegovine, pripremili prave kose, i bruseve i sve, svaka im čast. A dogodine ćemo bit će veći od se. Evo sad pri kraju je došao jedan čovjek iz Rockforda, to je stvarno profesionalac kako kosi, kasno je stigao. Tako da pozdrav svim mojima u Srbiji, mojima Plaščanima i Riječanima koji su mojim bili prijatelji. Pozdrav i neka i Bog čuva i mene i njih, jer godine su stisle. Danas na kosidbi u Čikagu imamo i goste specijalni iz Beča. Predstavite nam se, molim vas. Moje ime je Jelena Zlojutro i danas smo ovdje došli na poziv naših velikih prijatelja, porodice Telić, tačnije na poziv generalnog konzula iz Republike Srpske ovdje u Čikagu, koji su naši prijatelji kojima smo došli u posjetu i zajedno s njima smo danas posjetili ovu tradicionalnu srpsku manifestaciju. Kako vam izgleda sve ovo? Pa ja mislim da su ovakve manifestacije zaista vrijedne svake pohvale.
upravo iz razloga što čuvaju srpsku tradiciju, što uče mlade ljude, a vidjela sam veliki broj mladih ljudi danas ovde, uče ih da njeguju srpske običaje i srpsku tradiciju i da uče ono što su radili njihovi preci i da to naravno čuvaju i da se to ne zaboravi. Posebno je značajno što se to odvija van granica Republike Srpske, dakle da se ta tradicija čuva gdje god srpska noga kroči, odnosno gdje god se nalazi srpski živalj. Imate li vi u Beču ovako nešto slično? Kostite li možda tamo oko Šembruna, oko dvorca? Nisam primijetila ovakve manifestacije, stoga sam još više iznenađena da takve manifestacije postoje preko okeana. U Beču postoji veliki broj kulturno-umjetničkih društava koje isto na jedan način čuvaju tradiciju, srpsku tradiciju i uče mlade naraštaje o običajima. Pa dogodine ko zna, možda i u Beču. Evo jedne ideje, kako da ne. Pored velike vrućine, Kosci su imali još jedan razlog da požure. U hladovini su ih čekali prase i jagnje tek skinuti sa ražnja, kao i brojne đakonije koje su spremile vredne domaćice. A ovo što ovde vidimo je hercegovački doručak, je li tako? Uštici i kiselo mlijeko, da će bolje. Je li to tradicionalni hercegovački doručak? Tradicionalni, bilo koji hercegovački restoran dođete, to će doručak i predjevu, ne znam kako da kažem, ali sve prvo će da vam posluže ovu pa ostalo. Tražite predjevu, dođe ovako. Znači sve po tradiciji? Sve po tradiciji. Imamo i cicvaru još. I cicvaru? Da. O, svaka čast. Domaćice, srećan rad. Hvala. Dobro nam došli. Ima još dobro. Hoće biti bogata trpeza danas? Hoće. Šta nam spremate to lepo? Ovdje se seče lebac, a ovamo se nešto dimi. I domaći. Pa da vidimo šta nam se to dimi. Ćevapi. Domaćine, vidim sad sprema se hercegovački doručak, a ovo je vratno hercegovački ručak. Jel da? Ovo su pravi hercegovački ćevapi. Svaki ima 1,5 kila. Minimum. Svaka čast. Cicvar i tamo. Gdje nam je cicvara? Aha. Bravo. Danas niko neće ostati gladan, jel tako? Neće niko ostati gladan danas. Iako je ovogodišnja manifestacija bila više revijalnog tipa, na kraju je ipak usledilo proglašenje pobednika. Titulu najbolje Kosce je ponovo već pomenuti Pero Stanojičić, poreklom sa Korduna, drugo mesto osvojio je Hercegovac Slađan Čečez, a treći je bio takođe Kordunaš Petar Vlajnić. Svi su nagrađeni, a čime drugim nego flašom rakije. Generalni konzul Bosne i Hercegovine u Čikagu, Tatjana Telić, je na kraju, zatvarajući manifestaciju, pohvalila organizatore na njihovom trudu da očuvaju običaje starog kraja i prenesu ih na generacije rođene u Americi. Organizatori iz 2 srpska udruženja u Čikagu bili su zadovoljni premijernom kosidbom. U muzičkom delu programa učestvovala je već pomenuta grupa Zvuci Krajine, koja je izvela nekoliko tradicionalnih pesama koje se pevaju u ovakvim prilikama, ali i jednu novu koja je napisana i izvedena specijalno za ovogodišnju kosidbu. Se na Homer Glen, milina je pogledati zove magazin sve kose najbolje, kao Lazar na Kosovo polje. Zove magazin sve kose najbolje, kao Lazar na Kosovo polje. Svaki kosac pobjediti želi, mudri spegar ovako im veli. Svaki kosac pobjediti želi, mudri spegar ovako im veli.
Braćo moja, košulje vam vaše, sačuvajte običaje naše. Braćo moja, košulje vam vaše, sačuvajte običaje naše. Koševinu i pjesme na prelu, u prelijepom krajiškom odijelu. Folklorni ansambl Oko Sokolovo iz Čikaga upotpunio je program sa nekoliko numera iz svog repertoara. Sve u svemu, bila je ovo lepa prilika da se ovde u Americi, daleko od zavičaja, Srbi podsete svojih običaja, tradicije, ali i da se sretnu i druže stari prijatelji, da se nazdravi, a Boga mi pogleda i neka utakmica aktuelnog evropskog prvenstva u fudbalu. Za sledeću kosidbu 2025. koja će biti takmičarska, organizatori su obećali da će napraviti i kratki kurs košnje za sve one koji žele da nauče. Po onome što smo videli danas, zainteresovanih će sigurno biti, što bi trebalo da znači da i ova tradicionalna veština iz starog kraja neće završiti u zaboravu. Hajde da verujemo u to.